What's up guys? Balik na sadda, mag road trip na sadda karon diri gyapon ta sa Cagayan de Oro City. Barangay Carmen padulong sa Barangay Kugman, Cagayan de Oro City. Medyo na improvement akong tingog, medyo hapit na siya ni balik. So banin sa ninyo. Tara, let's go. Stop guys, stop. Gibaguhan din nilang dala, no? Ako ning sa una. Right turn da, right turn. Gagawin na ta. Taas aking building. Kasamiran doon. Oh. Not sure. Maharlika Bridge, also known as Marcos Bridge. Alright, mingaw kayo. Natas kilid. Time check, it's 3 PM. Sa kahapon nun, change lane ta.
Dere ko sa una guys, katong bago pa ko nag-drive og sakyanan manual. Dadto ko sa nang gapaslanting ang sakyanan. Yan, dili ko kabalon sa sige sibog-sibog. Ako to'y pinakakuan ako nga experience as a new driver. Pinaka-hadlock. Pero na-survive gyapon to nako. Sentrio. Daga nagtabog sa bridge. From Gaisano to Sentrio, vice versa. Wow, traffic. Oh my god. Dali na kay Gong. Nara SM guys. SM CDO Downtown Premium. Straight to straight. Oh, traffic again. Traffic gyapon bisag Sunday. Pero mapili ra pod nga part. Luwag na kayong dalan rin guys. Oh. Pure gold na dito sa Barangay Lapasan. Change lane na guys kay yan na lang.
Ambot pila naka traffic light atong nalabyan.